Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng car am. Tip syuk kan long kam no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kinong ilam jong Kakasi Students Union Narpu Circle haka ar khundai terik jomang aja pun riau kla ujor Syaka Meghalaya Human Rights Commission persya iki pulit ko kiang police patrolling post halor ka jingkeno bagila kawut lathi yoba justly mon lingdo kat hado bola mensau naka jingjingam senam pro arteli kilbong hadian bagi pulit kila kiam barai u sithanat haka ar pui terik jomang aja pun riau haka por kumba kharar siteng baji menstam Presiden jong KSU Narpu Circle uba api tong per haka jingkran begelap thai khubor ulaong bakaseng kamdam jing ujor ai ya jing kiam jing kipulet yoba Jocelyn Monlingdo halo ka jing sha pharap haki pulet karongpur police outpost Silchar Assam banrong tu e ki thokthong arsaka hanrai ka seng ka panramjor ya ka jingbom jing tiet kipulet yoba Jocelyn Kalau bijing itu lu di tempat yang dibahin untuk kena bersakit sabon waktu sini kembali kena kembali itu ini sering bagi bersakit sabon waktu jang kulit. Jadi ni ka tulis kalau ni dulu kena pula sak harap bayar dan tilang kata jing supply ni jing itu baik no. Ini kes dulu kena kata nak puas secara rangkul polis apus. Jadi polis apus untuk secara kila inform saya mungkin bagi dia penting tahu kata kila kan dulu penting tahu kata ni kila kan suspek. Hadi kita kelum yang lawan kem. Hadi lawan kem itu toh yang kita larak sport station. Kumi itu ini bahannya tadi kita bila sakit sabon hati jom teknik. Memang harta kapua gidan arbut bahasa kem teknik. Kita ube sakit le, kita ube sakit. Hadi nila ada sakit untuk kapua gidan kem untuk kimba kapasting itu. Hadi kata ada kulit asam hadi ka uji kimba amji baik bagi lawan senti itu punya. La IT itu kena lah sikit sabon itu lah mensau ha ni dah tu seni karo itu ni bahaya ni lepek itu kena ibau lah abnormal no dalam mental trauma itu kan suku dan kena nak juru jadi ndak mong ndak yu lah juru lah hadu kata-kata halar kata ni nak boleh lah ni macam lah pengesan itu kena mau pada yang dan ki kata kam bean dan kata kam kehibat ni kam kenu ba bilang bean tang bang iwan ni tang ban penyo kata ko hok long bri mandu kata ke hinan rak ki yang tahu kena ni contoh bahayin atau kena balik usah habis itu memang kaan kita ngitip berak dari injil kimsak lah kenu ke bawah dengan ban torture dan ban assaulted dan ban haras hidup kata-kata yo no wat la ude koidi la ude nong tu la ude hono kom kamdan hak ini kulit iki bawah kenu ban penista mun tahu hidup kata-kata hoi tilak ban tit silati arti kata amdeli ini ong datang ai ba ka an kan lek kat pun ka an Mahabat apa hati kulit ka an man le takut in man dan sim put ni ban le put ka ikna hadu kat tu ni nak dia ngasih nim sui hat saya sing ban yang ba itu kena ikan beksan kita tambah ule be an ba uga kata bosa IT apa secara tu ni sam ni perem ni yang ya ini kai kena ingkem ni tambah bagi le kat pun ka an dan kit ban syok lagi tu antara ba ga inlah salam kasa dan antara ruba an di kan sa kata kita tu hadu ba ulah besar Pak ini kita inflasi di nomor gila tepat ini dilek pun ni ang dah tu akan buat dia hak kan yo dia hak itu dik harus pilih ai komplain baik penjuru dik ha ni kala human right commission ham pinjak kata hak yang tinggi tang kata hina kali ngasih dan ngenu tangi nak kali ngasih mirat ini dah ini tang pun kata kan yo kita hak kan human tinggi lembaga sarkar ni ka anjala bu ini kan kali human right yo kita hak bulan nak dan ngelami ini dan ai jing ujotin nama yo ka misal kan kata hina hanya human right commission isi tuntutan staff kat nila ai kita nomor chairperson indon re isu atang jing tho kat nila Pak Risip kan kata hina itu indon ni ni chairperson nomor indon staff ni nak kali yang asing dia hai ni leh membut din nomor nimpa ban jia kena kupor hati pat kata kan ni kajia ni ya nak sila salasi kan jia saja kat nak kali yang asing hoju kupor ni program kita buat kulit kita kupor mungkin polis patrolling post berarti sudah in charge dah Rajas
das tarai pengayong kembang atik mau tahu tu misas ini pernah gini ada kilek kata kom ni ada kilek dengan minda ban om ada kilek saya ada dan kisah ban kom tu nak ni dengan sini pernah juri kan nak ni kuat ban dia ni lele hal dah ala di kem du di ban kem dik lek tak pintar ni ban kit ban kecor ban haras kata di bawah la sini dur nak kata jing long tu ya la sini jing dua saya si kam long tu nak tu nak ada di kita dah sen ada di tadi yang ni masih ini tak tahu pada juri jadi dia dan jadi tidak tahu kayak Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.